الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفر كرامة فيما بعد ما لنا جميع المسلمين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير خلقه أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد على آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان في القوم الكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير المسؤولين ويا خير المطيعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد Šukrije, to je zahvala, per amare deve essere najbolje se kojtano rab sa eseto negro. Šukrije deve essere najbolje se ko prvo tam perela so će džamen tovale se robje, so di džamen te bianđova en te bajrova ki najšu živera. Ki najšu živera koja koroleste lelape, to je koroleste priminipe, a objatena barivera islam. Kurjemo pokripena u Kur'anu Kerim inne dinne indelo hil islam. Ona zaista čeče je pravo priznato vera koja te niko romaneta ne samo islam. Šukrije lahe se najbare se, ek so počastijane, palone pengamere Muhammede sallallahu alaihi wa sallam, koja ta hateme nebi pečati sah pengamere negro, koja ne učitelja koja prujako. Šukrije lahe se najbare se hem so cidiamen riperda, cidiamen tomina, diamen rikao svetlo, jer Allah subhanahu wa ta'ala tanodova, kazbičari, to jest kad su putili ko pravo drugo šajte predatano od ovama nuž uputimo, a kad sme kelate žalba gabraz da od osakoma nuškano naša, od osakotano ki zavduda. Nekatano orat lokemo spas opro amaro pengamer Muhammed sallallahu alaihi sallam, nekatano orat lokemo spas opro ode se čerutne, nekatano orat lokemo spas opra savja tabinja, opro sakola molšakola ligarena, ale su čačipano drugo, živke amesko dive, nekatano orat lokemo spas hemu pramene kulajana dakle. Rabbi šrah li sadri, vajsele andre lahnu dekoli li sadri. Jakobu kavli, rabbi zidni ilme hekmel fikme li sadihin, amin, ja rabbi zidni. Avdije, jam, dešu banšlo ševali, 1000 štaševu, 3 janta deš, masek, koala pavar lazani, masek, kuri, bočijam, Palo sunete val pengamberesi Muhammed sallallahu sallam kvari naš ovdje veše valija. Pa kovana čeđa i si para vreme, te
постигне, па постигне. Амари худба, тоа е самаритема која кавачара ишала кавачара бие котар гајла, котар јетимја. О муслимања, даран котар Аллах, ем шукрине олесе, ко берекети ислама. Черено кова со овту менџе наредиња. А цилен ту мен котар кова со овту менџе заврења. Ако од ова черела, о сако мануш ка успеини ко кјер дуњаја, ка успеини ко хирети. О Аллах естре робја, на не сумја, сатан и породица, основа, сако друштво се, хемо рестро, темели. О ислам е породицаче посветиња, перди, брига, хем пажња, ко са овакве гране, хем ситуације. Ано берекети, посетија пажа хем ке нанеле, посетија пажа хем ке ди тано декано шукар, хем ке ди тано ано лошно стање. Десини пем само мерива перави, то jest рушини опордишно складо, хем нела јеке, ја пак шај нела хем дујто, хем совди да дорем, тат очаве ачона, немочна ачона чороре, ачона јетимја, ка се воляни, тат буџене, те посетине, бари пажња, поготово окола мануша, кола ленане, таракенден. Јетими, таро чаворо. Чаворо кова ачиво нанеле ја дат, ја пак нанеле дат. Ја пак нанеле софти, хем да нанеле. Олтано, оле се помапе јетимја. Джигдипај чаворенгро бизо дадоре, тано буд паро. Мучно тано, дукадо, јадно. Джигдипа кури нане нафака, то jest na nesreća, na neče floko, na neče riba, na nezadovoljstvo, so najšukar akava šajte di kene hemđanena omanuša kola rigarena gajla kotar jetimja, kola i sine jetimja. Zbog oparo džibdipa jetimengro, hajem zbog avera razlogja o Allah subhane ve ta'ala ko Kurani Kerim, ili dova večeri ko bišu 3 dana posvetnja pažnja kotar o jetimja. Večeri kotar olengra rakiva, večeri kotar olengri pažnja prema olende sarvolenta rakente, sarvolani teligari pigajla kotar olende hem kotar olengro isiba. Hem savi kazna sledini okole se kova postupini moćno prema o jetimja. Allah subhanahu wa ta'ala ko Kurani Kerim pa večeržu ko pišu 3 dana večeri ando jetimja amen inšallah ko duja ite kad se dirina duja ite kotar jetime so Allah kala i dva kotar sura Nisa du to jeti hem dešta jeti soperava bismillahirrahmanirrahim va'atul yatama envaluhu vela تتبدلوا خبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواله إلا أموالكم إنه كان خبا كبيرا. So znači, hemolengro to jest ečororengro oisiba den. Lošno umjesto šukar ma podmitino renđe. Hemo oisiba tumaro matrošinen barabar olengre isiba. Odovat tano čače baro greh. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala večeri prenala Inna allazine yakulune evalal yatama zulman innema yakulune fi butunihim nara va sejaslemne seira. Kola bizonisavo pravo hana oisi bajčaro rengro, čače hana okola so kaligarinen kijak, hem ona nijaka tabloven. Čači pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi sallam, večer žago je hadisi penala, najšukar čer, ando o muslimanska čeratana okova čer kurisi jetinja. Okova čer kurisi jetinja hem kola
Od dva manuša postupinena premalo je time šukare. A nelošno čerpala kotaro muslimanska čeratare okola čera, kurisi je timja, a postupinena premolende lošno. Ako ligari Ibn Mađe, ako dujto hadisa maro pengamber Muhammed sallallahu alaihi sallam čeri penela, kola raki trin je time, računi polese kao da klaninđa celo rat. Kola raki trin je time, računi polese kao da klanini celo rat. Računi polese kao da postini celo dive. Računi polese kao da sabale i kislo. Dželote borini pe koala hesro drumo, pe sablja, a irini pe račati, račini pe kao da ovijek, kao da dželo ko džihad. I Muhammed sallallahu alaihi sallam nema čini prema nehemo od dva manuša kole signe trinje tinja prema nehemo vačera džar po tvoj dujena jenca koa barabara no dženeti barabar koa no dženeti. Je hikaja inšala kao vačera kota je ti mnogo manuškova dela i je ti menđe čoređe a isto kovalo teli udovica, rovni koja je ta udovica, koja je nanela, koja vodili računi da je briga kod ta udovica i kod ta retine su sabi nagrada da dobili. Inšala kao će neki kaj kod odovao. Vačeri pe ih beš Abdullah ibn Mubarek pođinđa barabar pa malenca ko hašteđao. Pođinđetere ko hač ama drumal obdika jeka džula saroj kotar borlo goleda eka kaya eka šatka patka lelala hem mangalat de jalte spremljala pečaveđe čere i nala jetime štar jetime no ovke da dikadova terdilno pučala pe kokri pe svoje kja buti dala kja marši činjaka šatka Konavala hestro, da li paroj lelala do borlogu ta. Нали не се ясно джулте пучава, пучава ла пала. Я море ми соче жал такава. Акла кханя, дали до борlogu лела дали джари на, да дучијала. А кјаро ми одмах кратко вачери олесе пала. Мапушва буд пала ме кале луман да кава борlogu. Jer me čaveo dobrom diven hale ništa, heme mora kla khaня, kla šatka, te li garavla, te spremina, me čaveđe tahan. Mena nema, so te davente, tahan. A kava Abdullah ibn Mubarek, kada šuja dova ovlela ola tubedilna sar tano dova anu islam harami, sar na neme kvota has mudar da hayvan kato je životinka zabrai modova. Saro dva na nebe kako ramende. I pomoće mačerovija. Ama ki ja i Đulina šunevole opšte, vačeri pomena nema potar me moram. Stoga čerel pravljali na kavake dikada i Đuli kutar dova na cidelape. Abdullah ibn Mubarek ovči džapeva stani pit džepa. I kaljo pare, saokla pare su spremi džate džalko hađ. I kali sad dela kala džuljače, udovicače, kala ala kala pare, dike sovo dane tuče hente čavenže, čine dodova, zavšite bare do ti. Dinjala, hemo i rinip se kota drumo, o amalao lestra nastavi dže po drumo, po džiđe džana kuhač, ovini džav se napala ku počer. Ija džar ne se nodri, amala lodive, o zamani, kedo ne sam mala, i ramena se utar hađi. Kada ranđev se omala, on taj sato džana. Ko Abdullah ibn Mubarek, džana te čerene se Mubarek o Bajram, o hađ. Džana te čerene se Mubarek o hađ. Džene ko rele selam alaikum alaikum salam buru kuđan dre, pala, hajde ne goće Mubarek o hađ. A Abdullah ibn Mubarek vačeri, pala, ja, pala, tu men, ti zabunanje. Me pala, tu men sa po džinđuma, ne vidim džuma, ne im neko hađ opšte. I ovdje sirenđe sobe si sao. Pala mene im neko hađ. Ma sarna ja neko hađ bilke tuang dera mende a mendi motvena ono lese. O tana kuri ovi ne i soče džakula tana. Pala tu jane.
Yule se sao doa nejasno na nej se na kega, na kao doa, džerep se čere polam, ova malo lesere, i jo vlela te sovel. Da bi ko su no lesa vela jek manuš nela glaso polna, o Abdullah, penela tu jan hađija, i sadaka ti ki koja tu dijano dva čuljačevi ti menđe polna, ti sadaka tani Kabul, lelape ko Allah subhanahu wa ta'ala, o Allah subhanahu wa ta'ala polna isto naredijanje ke melekose, naredijanje melekose lela toliko, hemo koha dželo, hevčerđa sa okola, radnije kola vrajte čerepe kohač, ovčerđa, mesto tuče, ko tam to ko ovčerđa, pa odonese ta mala dike ole, i on misli na su tujan, samo te džane da tujan hađija. Manuš kova čerela osapko baro kotor, o ima laha, penela aber nagrada olese, na ne osim to Kabul, hem te u Kabuli pereso hač kao dirako hač. Ta džako takva sapranane te zaključne. O Allah subhanahu wa ta'ala sa sopjam naredili ko bišti tana ko Kur'an-i Kerim odbijajtani obaveza pars ejeti men volajte di kelpe ako neko rodela tu men dužne je te den ma odbine ejeti men odavajtano dužno parstano trudite me čeme so poška bučaš so poška kotora da bi astarena da bi ovena Anglije ko Allah subhanahu ta'ala subhanike ve bihamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ela innel aksama kelami ve ebliga lizzame kelamullahu melikul azizu vel am kema kalallahu tebareke ve teala fi nazmil kelam. Ve izza kuri'l Kur'anu festemi'u lehu ve ensitu festemi'u lehu ve ensitu la rakum turhamun.